Mauladen di Kabu Raja Niamang Borunami, Raja Pasaribu, Borbor Nay Maraka. Nakin tungay pasahat tamu tulu-tulu di Semanganon, tu kami Raja Manalo Tuga Sumawang. Magpanukul kami amang boru atas sumber dia perjalanan di tulu-tulu Semanganon. Sudah bagi kami. Mulai tema tulang di sangat mengatutu nakir roh kami. Pasahat terpenuhi Semanganon, dia penakiba. Juhud nomor saudara, juhud nomor miak-miak. Di nauku pasahat kami nakin Raja di tulang surung-surung mulai main. Kamu mahan akan atur pasahatan nak mulai tidak? Mau ada di kamu Raja di Borunami, Raja Pasaribu. Di Borunami asa masih bak kamu dulu-dulu Semanganon. Jada pasahat kamu mah tu asa tanda. Di Borunami Parbubas mono naon dibuka ano makatai Panginoon so lewat-lewat kamu siya jodoh. Mono tung penamangalayan si Indo mo kamu siya kuninani maaho. Sino kunihami. Tahu di mga Raja Niamang Buru. Gawe tulang. Di rohan yang adurak sudah buka pakatayontan. Jodoh mas pasang apa mahita ka naman doon tubuh. Suwang-suwang ng tuborok ni budak-budak. Tulang tak. Siya ni si mahita Buru perjodoh. Dos nita hitam tulang. Siap kamu betul berjudul narang siap kami dos nita hitam. Mau lihat Pak alahan udo naro kebagas nami di dokrohanyan kamu apa dulu makro. Gabe jala horas. Dihita nomor dongat tubuh. Pasaribu Borbor Nay Marata. Naro ditikyon terlubui ma dongat tubuh kunasian moraenem. Didok na dua-dua bulung ni rating naro bulung ni dakkana. Hatan yang kina do hatan ni hahana. Isi mahita lam mga lusi sukus sisa ni tulang ta siap beriban. Boha. Gabe jala horas. Mula tema dihita na marungat tubuh. Pas ele-ele nami tuak na panyaran. Nange marhusik pamu. Asa tiba dengan ulotom mardanan. Jadi molo adongan no dihita na marungat tubuh na kurang lebih. Kami di nama katahom. Goy tamu siya kabirang kusipok kamu siya siya muna te. Jadi ima ele-hele do siya kami hasuhudon. Tarlubawi ma di hamu raja ni ula-ula nami. Rajai manurung tulang su nami si Mamora toga si Mamora. Tulang porobo nami Abarita. Didok na dua-dua rapting ni muluduri santokal dua jari. Hula-hula na burjuro hamu naringgas manuturi jalan mangajari diobas na nor raja nami pasahaton nami do siya kamu panuturion sang lima elek do soba nami tulang do dihamu hula-hula nami buti ma malate ma dihamu raja ni hula-hula nami Manalo toga si Mamora nung mangalapata hami siyan raja ni hula-hula nami hami na marungat tubuh ope partikiano pinasa maduhamu. Maulate pa di kamu Raja Niamang Borunami. Di kita para punta toga si Mamora. Purba Manalo Dewata Raja. Akas sa tahun kaboton tulon ka sa darion ia suhuton ima ahaduli nami Raja Manalo. Sowan na di nagkuhan namin kumita sa loob ang lububi di nagkuhan namin paniroy di humuan. Pulong do pahul huli-huli sa kalia hulu hita na sisala ama sisala nila. Morotong penaaw dulot ka sa dariong gagarajan na pinajulo na makatahol dulot ka naong sa lamahitaaw makatahol. Di Abu binaka solita. Pagulodi di panyaran namin ito si Mamora. Sonang manamu binang sori pada di hukuman ko. Laos pa iuutang mapagkatayon namin dohot Raja Pangulot, Raja Pasaribu. Molo tulong adon nangay si hatamu nangit pangamu mausip-usip. Suasoni nanti kamu bulu pere ibe pere namin. Tagubobi yubulo nami parupes. Di siapon nabi ang pangamu lain amang guru. Asa adon dinalaw pangurupi ulang nami di begasas sadaryo.
Taglubodi di hamu raja di dongas sautan nami dohot ale-ale nami. Raja nami inang soribada. Didok na tua-tua hati di orang ma di berpulang di rumah. Pamito orang ma atong dongas sautan. Molo adong ulang ada di hutan. Alani amang raja dongas sautan. Mahupahamun ma tulapong namyon. Rap mahita marsia lupa-lupa Johon raja limang mulon na adik anon adok na tudol udi pagkajon nami asa adok kamu maniroy-niroy ha suang lima nang dihamul raja di ula-ula nami raja si majutat si tulus adaina ditulang suhut nami raja Monte suang songoni nang ditulang rorobot nami raja si Umea naik posko amang raja inang soribada masantabi kami molotu parjolo pe kami magkatay anod kung dapo dipikina jupang di upasta rodo kami manjalo palulurion siyang kamu raja di hula-hula doon kumang namin raja nami inang soribada ato rak sa mulay kami pagkatayon namin para kasi kami nung tipat at padulong niyang kadatulangi horas na jalagabi saunari tahu lima amang boro. Ya, bejelas. Di dok na tua-tua tek ma ninna mula di burda ser matu mula di toko. At dia menanyari si bahasada bola di pula. Nain bukannya keraja matutu makatai egama dulu masalah mula bigan panukuna. Gabi jala horas raja di hula-hula nami manaluto ke Simamora asa baris-baris unigaja na dirura pangaloan molo marsuru raja dinggam na ioloan molo nioloan martabba-tabba ma apang pangumoan Matutu. asa ni buah matalibasa pangarab ni hudulan asa raja akaraja perhata makatahon pasahatong matutu pinggap panukunan. Dihamu guru nami pasatamuma pinggap panukunan tujuh adoban ni raja. Maulana ma dihamur raja nyamang guru nami raja pasaribu nunga takas di pasahatamu pinggap panukunan dong susunam. Alai raja nyamang guru batu orang surat tahu kami pinggap panukunan dong. Parjulungan kita madon mau lihat itu amat tadi bata. Alam marhabi pasal dengan guru aja dia pemburu nami. Suang-suang saluhu akan ada tangmu roh bagas nami apalah di bagasan sadario. Suang-suang nang dihami raja di hula-hula muna ketong di bagasan ahi pasal. Suang-suang saluhu akan ada takkan. Rak mahita amang guru maka dia asa hangkiat di ulang kami dulu sadario. Tiur masuk makanya rodang masuk bulan ringkar masuk kolam rigala jalan tiur menuju somon babani muat di son lunga di pasahat tamu pinggat panukulan pinggan nahot di budulan sikat ni pinggat pas mau tutup dalata mangidohut tua mata tibata asal dia sahat dihita sama nanilok ni na dua asal matu dulu mali batu-batuna pas nang dirasan na jalan tikos nang diulang-ulang hot matu dulu dihita adat dohot dulu akas parun diulang na jalan tohoma nang di parun di baik kamul raja yang mengurus yakut na parbuai sakti parbuai sebituri na pada ridahon mau itu torot ni akapilo parmulu raja yang mengurus nami asa angkiat matutu di kita nomor pula pargurus sahat semana di loke na dua asa firma ok ibang-ibang pabayang pasalongan pil matutu untuk kita julu-julu manang pasalongan di baik kamu raja yang mengurus yakut na dawat lakulan debat sirumata debat mauliyade napura maura tong ditoba debat yang berdok ya pola di bibir dodaina jalan ditolong nadunang tabuna sipa sidak pada ini mau itu jalan sipa yang holi sipa lodong usul dalam tamau itu mengiruh tua mata debata asa sahat dihita soman nangidok di latua-tua
asanap kurang tato angin pamapasilang gomat tung pada tapi suhut naduan kita nomor pula marko pada daun alayang mengutitai bertomat itu masih gomat di baik kamu rajanya Manggoro siap rupna dohot tanggo nagoro tanggo nama dia napa dari dalam sidur di akan napinahanap mau turun apa gabi dan diulang atau marajanya Manggoro kang yang nabi mata di bata saat mau dikabur jadi perburuan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua asal binangan di situ kita binokah di bunga songkot sangkat batu tua korek pakai beruang batu bulu sebuah simur Manggoro akan ada sama musuh pura-pura jalan tupeng yang akan nama tua saat mengalir binudon kanturungan di baik kamu rajanya Manggoro dohot ringgit namar bata rupiah mau natong di negara ta na sinetak ni amata pamarenta singala serupa ni amata raja jala sio itu ni inata surita Manggoro buat kami montul asa tunggu di kita ngulu jala pasahakon kami batu bangun jala Manggoro kami sadar soman gabi pinggan pamanusi asa sadar rohamuna sadar kahimuna pamanusi sisi suku kami alai rajanya Manggoro adorang suhu pasangan kami tingkat pemanusia perdulung makhluk atau kami di sepanganan dan terpasawiro di bagasan sadero mau yang tema di Tuhan mengapi menang dihambur rajanya Manggoro kami nunga tutup bosur kita manganidahan dalas sangat kita makhlukkan syukur lagi yang kami matu amat tadi bata asa sahat madu di kita semua nadiluk ni dan dua ebe subur waktu minnas na buruk di pasar ya Horas madihami raja di bulan-bulan na napadano yang nabi baru amat tadi bata saya martabata masih kanda di hamur raja di Manggoro nabi nama kabeya Manggoro raja di Manggoro hilok dan dua sedih sige di bulan itu so malui baganise o penaun itu adorang so musisi hami raja di Manggoro pagdulong mau pasahat kami tiga pamanuso di baru nami pasahat kamu tiga pamanuso pagdulong di Manggoro nami tahu di ma raja ni Manggoro gabe jala horas nakirin nung di pasahat kamu tulu-tulu di semanganon kami jugut na warga yang jugut na saudara asa dia maklak na dia manamulok na dia mahatana jala dia manadilok na disipun di semanganon na pinasahat muna itu kami raja di bulan-bulan muna tuntakas ma raja di Manggoro namin sebut kami raja di Manggoro malatema dihamu raja di bulan nami manalo tugas mamura nakitu tu lungaw pasahat kami ima pinggap panukuna ope mulak matuhami tutu pinggap pangalusi jadi malatema dihamu raja di bulan nami disuku-suku muna taringo di situhun ni si panganon asa pabor na semai tudaging saudara tugoy si pasidda pa na ini may si paneak holi-holi molotong pesongoniro pe na tarpadumahami tuadubag muna raja nami so itong makulami rohamuna dilas rohamuna majalausa asa bagot na mahal tumalan na dumudo rupiah otik susadian na upasahat kami debatama na pasauton akapasu-pasuna jadi asa sititi masikop pagolang-golang pangarahuna oti susadia na upasahat kami tuhat ta debatama pasauton pasu-pasuna iya taringo di situ ni si panganon raja nami panggabian parorasa to butima raja ni Doda mau ya pa dihamu raja ni Manggoro nami raja pasar tulas rohan nami beki barita pangorasa do betul barita panggabian do tapi datu ni sipakan nau dapat selalu alai raja ni Manggoro saya maraku dorawi waktu mengadengkan sama siopari dahulu suruh sama dalam asa takas tujuh berubah takasan tujuh pola disitakas di pangorasa panggabian raja ni Manggoro tu takas ma kamu margo sidok putih mahami raja ni Manggoro mula tema tutur raja ni Ulula ido tutur ulina jala dengkanna samarak dona uli mardonga dona dengkan
bulon nin na hautoras digam may hite-hite. Molo dungkol ka man ang magodam yan akon digam matutu maurite. Udu tu si raja ni ula-ula. Nakin nung nga tau durkon yan akota anak namin nanaing hela muna boru muna nanaing parumen nami di natawuruhon nakin ima na ikrar janji manang patupahon partupurut di bagas joron ini debata jala di adupan ni akanatoro mangihut si raja ni hula-hula apa do bason manian rohami tu adupan muna pasahat to sobbanuhum sobbani adat ima sinamok ni boru ni rajai. Jadi adorong sosahat kita tu na mga lapata tu angka hula-hula tulang ba sonon kisi-kisina raja ni hula-hula ya bulan amak ami ma di muarainim ami ma pahibakkon tikar manang na kursi di rajai tugas mamora do udurana butima raja ni hula-hula sido butima hami butima Maulana ma raja di Makmur. Akin lumatong kakas di pagwamu iya ulang tahun nanay mahata sinamot dalam magkulisaw mati ada daya Makmur. Jangan akin lumatipasahatan iya ulang di taruh jual mah. Kami matulun naruh tubuh di alam Makmur laos di sima pahibak kamu tingkar nalau bulan. Alai nakin lumataw kami rajanya Makmur. Asa takas ujung kurba takasan ujung bola asa takas kita majumba jalan takasan kita mamora tung takas mahatahon raja yang Makmur nalain si hatamba sudah putih maami raja yang Makmur mula tema raja ni hula-hula ala dinasehali mangelekok kami di sobbanuhum nanaik si basatom nami imasi sinamo di boru ni rajai Maulana raja yang Makmur pertigaan pasahan kami orang jadi tanah kalungat tu masari bu borpor naik marata daun mesin morenim di hula-hula elek dos sopata si sahali mangelekon ima sinamok ni boru ni rajai ima sobbanuhum manang sinamok si sahali mangelekon wah di tanah kalungat tubuh gabi jala horas boru nami gabi jala horas bere gabi jala horas do kasahuta jadi mulai tema di hamu raja ni hula-hula nami manurung dielek do pangidon nami tu raja ni hula-hula ima sinamo ni bere muna paupu muna si sali mangelekon jadi ope partikianon kubasahat matuhamu raja ni hula-hula nami tulang nami basia tulang robok ngaperjola te pinasahat matuhamu di hamu raja ni hula-hula nami nunga marliat-liat tami mangalap hata panudurio terluwoy mesya hula-hula tulang nami nunga sa dulog pami di nasahali mangelekon imasob baniuhum manang sinamo ni boru ni rajay ope partikiano pinasaak maduamu putima Maulana ma raja yang Makmur suang-suang di mana kita nabar tu bukan jauh kita toga si Makmur piring oke akhirnya dengan kamu pakatau nabi do raja di Makmur iya gorni sinamo lain pasangan di raja di Makmur tu kita sinamo ragu itu jalan rumah di ulauni tahu jual doa dihitakan nomor tubuh Orang semua dulu jalan lagi. Sembilan di Makmur, raja di Makmur nami, bere di bere nami. Gadima jalan horas. Di raja di doa sahuta atau tangan di nami. Gadima jalan horas. Tapi kami di Makmur raja di bulan nami, raja Semabuka. Di tulang seluruh nami raja Makmur. Suami nanti Makmur tulang berurut kami raja Sumea amal raja inang suri pada nunga dapat dikira jupang dopasa makin nunga juga bilang raja nabi pakatan nabi raja di koridor nabi raja Pasaribu di sialani at orang semoga bilang kami satu perguru lagi Makmur panggabihan pangituan di raja di Makmur nabi tunggu kami raja nabi
Pagdolo mga upasahan kami ito ako, tumakulubot kami kerajaan sedunia. Biasa saya ada lagi. Mau lagi mah kurang. Bagaimana mah Tuhan itu kurang sulit kami Raja Mungkin. Pak kalau Tuhan yang kadrina mengenalkan doa untuk punya. Jadi kalau tidak tahu, terus kalau harus tahu, tempat itu pasukan para itu. Ini mana boleh nanti mudah. Sangat mudah-mudahan kami merajai Raja Simalungun. Sono ada kedua, kurang tidak ada. Lalu, terus keluar sebentar saja. Supaya lebih jauh dipahami, di sini ada cara. Soalnya ada sekali mau ada mah Raja kami Raja Simalungun. Iya sinamok ni boru ni rajai manang na sobbani pasatun nami ma raja nami 40 juta rupiah. Nanti itu si di naung diulupuk kamu saya limangilek kok kami ditikyong ma pasatun nami pajujulo di sinamok 25 juta rupiah di mata nulaw di buku ni alaman di Muara Edik Peladuan pasatun nami ma bangguhi ni sinamok 5 juta rupiah nami tulang Mau lihat Raja yang membawa soal apa di negara nami dan sudah turun nang sosakot jadi dia dan sudah turun tungke si kau nasusadia. Alai Raja yang membawa pulang ke kami sehelinai. Ia sinamon sama sopani turun. Nanai si pasahaton mu kami Raja Muna sama sinamon di nami udangna 40 juta rupiah. Jalan di Dikyon naik pasahaton murma sama ini sinamon manang dapat 75 juta rupiah. Di ulang lucu pasahaton murma 5 juta rupiah naik. Alaya orang so buka beul kami amang buru kata tidak itu nomor kami laka pembina laka dulu terus buat tapi hata asuh itu perpaduan di hahaduli nami asuhuton bulu naki cuma akas tapi pangituan di pangurut Raja Pasaribu ia sinamot ni Guruka pasahaton na sila mau 40 juta rupiah jalan di Tikyon somot buhina pasahaton na sila 25 juta ano tulaw lujuk panggogi 5 juta rupiah ito pahola haluwi galuma nung nabe jupang kalipas sa bayan ito tinugulo manuat nung nabe kata alanaw kita masih paruluan di bajeni Raja ni Makburu moro na magarali hamu ro mahamu nunga magarali hamu sinupot yaki Raja ni Makburu mulate dito na marong tubo sa susok kita tapasahat padujulul sinama mau yaki pak oras malam jalan oras jalakam masih jalakam tahu di mana Raja ni Makburu gabe jala oras tulang di siakul di sinamot na pinasahat mo Panginoon namin ya Raja ni Makburu asa takas pasahat kamu jagbal musuh yang pangbawa gabe jala oras mangihut ma muse dohot panadayon kurang lebih 50 kakak asa somot panggabalan terus nakok na terus nakpagbuat na sonari adik kadang nanang si pangiwaku sian hami Raja ni Muna parti kianon pasahat kami malaturun sila po di hami Raja ni Makburu mulate ma tulang na burju mo nasiat do hami tutumak Panginoon ya ulo serbang pasat amu man no tuhami gelele nami 15 lebar ma Raja nami jadi titip marakuk na biasa ma tulang Ono, pagkuhi mahami na ola pagkuhi mahami iya pamasumasuon patupaw ma di tanggal 10 November 2027 di Gereja Metodis Indonesia Napirision gedung perpestaan
di Gedung Serbaguna HKBP Metani, Jalan Pintas Rindam 2, Sriwijaya, Desa Karangraja, Muareni. Ia sebuah duhai patu kota pukul pintu pada hari di tanggal 10 November 2020. Nama milu se amang buru yang terbagi hamil oke taringot tu dina pauna pune dohot nama diceritakan ulah sadari do patu kota Udah sedari masih sedaho saya aku tulang alanung ngasikop saluhuk na dina mangalapata hami panuturiyo sekula-hula saluhuk na ope partikianon pinasa adu hamu tulang Mula tema raja dia mampu kalau naung sikul kita maka saya dan di dokrongannya maka sigadugabi makalai ada orang so saat tu nama kata sigadugabi asa pasahan kami majauh semua adusau di Burnami gabi celoras pada ridanon naung sawu kita mahata sinamot merpudus sawu las marunam itu sohon kata nina dua maturun nami sahat masak disudu sahat maturpian sahat mahita dipasipas telik mangulu saat malu parurasan sahat ma tumanggabian betul jalan sahat mahita raja nama guru nama kata sekali-kali alhamdulillah naro harus namiwat di dokrohan non senhabi ma nagabi mengaku hamuma perjuru raja nama guru ay Tuhan mana masuk kamu selalu na seminang kita di hari na manghihut nang di hari na dibuhul boy tarap udur di mandohoti ulaun pamasumasyon ni anak kota Sa haminay sa tabi sa tutulog, kumasatan ni ma, udang maulati ma, yakona, rong nami, beri sa kanina, kung asahangganan. Tanungan ma, di hamona, raja di mulawala nami, raja si Majugak, si Tom Salina. Tulang surong nami, raja Munti. Tulang urong nami, raja si Kumaya. Kalau mata lagi kalau kami kalau pasang kami Tuhan saya Tuhan tema kapasahan ada uni dari kita tujuan jadi Tuhan tema kapasahan dari kita serupa cinta mahal. Alai pengguru hina mereka sada ayat. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan atas kasih karuniamu, pertolonganmu, bahkan berkat-Mu yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah berkat dari Allah, anugerah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.